Ovaj video omogućuje vam Medadria. Alo, izvolite. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovako, poštovanje, zovem iz agencije Modification iz Splita. Ovako, imamo upit za, to smo u zadnje vrijeme imali dosta upita, par upita u nekoliko zadnjih navrata za vjenčanja, kada nam se mladi bračni parovi žene, i nisu samo mladi bračni parovi, imali smo sad jedan stari par u crkvi. Da. I uvijek pitaju da li se može otpjevati nekakva pjesma, arija ili nešto što bi im ostalo na neki način u sjećanju. Pa me zanima, vi pjevate u crkvama? Da, ja vam ovako, sad ću vam ja kazati ukratko. Ja vam inače pjevam u crkvama, znači pjevam duhovne šansone, pjevam latinsku Ave Mariju ili hrvatsku, već to mlada želi i tako, uglavnom bude veselo. Ja ću vam dati svoju kolegicu Žaklinu. Dobro. Da sad ona samo, jer nama stvarno to treba, Žaklina je do sad pjevala kod nas u crkvi, jer mi imamo i privatnu crkvu. Napravili smo malu privatnu crkvu da ne moramo iznajmljivati svaki put crkvu. I ja ću vam dati Žaklinu da ona otprilike vam otpjeva par pjesama koje je ona pjevala, pa da dobijete nekako dojam šta mi hoćemo, jer znate, ljudi su zahtjevni. Da. Evo vam, ljudi žele različite stvari da im se pjeva. Ja ću vam dati Žaklinu da vam ona ukratko objasni da li postoji mogućnost da vi to pjevate. Evo samo malo. Žaklina, evo tu preuzmi gospođu. Halo, izvolite. Žaklina je pri telefonu. Drago mi je, Tihana je na telefonu. Tihana. Evo ovako, ja nažalost više ne mogu da pivat na vjenčanjima ili idem u Beč. Dobila sam gori posao u fast foodu i odnosno tata je otvorio neki lanac fast fooda. Ovako, sad ne znam šta ste vi do sad pivali, ali ja ću vama sad par pisama recimo šta oni vole otpivat. Da vi dobijete nekako dojam, a onda, jer to bude jako često, mi imamo otprilike 10 do 15 vjenčanja u našoj privatnoj crkvi. Evo recimo jedna od pisama... Koja je to crkva? Crkva Svetih Špoljarića. Evo, recimo jedna od pisama koja je jako, jer mi im pošaljemo uvijek nekakav repertoar. Jedna od pisama se zove Zauvijek ću biti tvoja. Evo recimo to, ne znam da ste to čuli, ovako ide. Zauvijek ću biti tvoja i dok sunce pada. Halo? Čujem, evo prvi put čujem tu pismu, tako da ne znam. To je kratka pisma, zauvijek ću biti tvoja i kad sunce pada. Ljudi vole, ne znam koliko ste vi pivali, ljudi vole kratke pisme u crkvi. Dobro, ja ovo što sam pjevala ovdje kod nas i ovako di me zovu, pivam većinom duhovne šansone. Evo recimo, jedna od pisama koju jako volim zove se Kratka sam. Kratka sam, kratka sam, kratka sam, kratka sam, kratka sam. Ne znam, i to prvi put čujem. To je pjesma koju je napisao Ivan Stipišić,
pjesma Kratka sam. Aha, prvi put čujem, tako da baš ne znam, recite vi to meni, to je katolička crkva ili? Da, to je katolička crkva s naznakama budizma. Aha. Evo recimo jedna pjesma koja je ovako, kad imate parova koji vole malo življe. Da. Hej, evo odlučila sam se virovat u tebe, virujem u tebe, uzimam te za se, uzimam te za se, haleluja, haleluja. Prvi put i to čujem isto. Ta je bila jako lipa, bila je na natjecanju za najlipšu pismu budističkih katoličkih crkava u svijetu. Aha. Eto vidite, baš što se tiče toga nisam to nikad pivala, većinom ovo pivano ovdje ovo kod nas već što se pjeva u Svetog Duje, Svetog Dominika. Evo sad će meni kolega pustiti jedan instrumental, pa tu je kraj mene i velečasni Don Bon Špoljarić koji će mi zasvirat, pa ću vam ja pokazati evo i taj vid pisme sa instrumentalom kad se on piva. Slušate? Aha. Uvijek malo i zaplešen, mladenci to vole. Ave Marija, je tako? Ave Marija na način na koji ja izvodim, jako su oduševljeni i svi uvijek plješću. Aha, ajde lijepo. Ajde, dobro, Ave Mariju. A da li vi znate nešto da vas čujem? Znam, dobro, te stvari što ste vi pjevali, to ne znam, a ne znam šta bi vam mogla otpivati. Koju znate, neku poznatu, pa ćemo mi staviti instrumental. Don Bon Špoljarić će staviti. Evo, znate možda ovu, recimo, znate ovu ovdje, evo, ali vi morate pjevati, evo. Ajmo. Kad čujete glas... Je to to? Je to radujte se narodi? Živ, ti otac Odlično. Ali sad ću ja iz početka, ja imam svoj način. Aha. Dujte se narodi, udajte
srce tvoje oženi, viknu sav glas. Daj mi prsten na ruku, da tvoja budem, tvoja budem, tvoja budem. Čula sam. To je sistem ove božićne pjesme, ali ima druge riječi, jel tako? Da, ja vam mogu... Ja vam mogu... Samo... Ja se Izgubila sam glas. Vidim, čujem zapravo. Evo još jedna za kraj. Može. Čula sam. Eto to. Ja se ispričavam, malo mi je glas. Nema problema. Vode! Halo? Vode! Ima vode! Evo vode! Velečasni Don Špojarić Bon, vode! Vode! Vode!